da se može i protiv nje oboriti. Ako jade u i velikim bolnicama, nešto kancer sveta, imate 80% eli kancer. 80% je rani karcinom koji operišu, će sve biti izlečeni. Znači, da je možda, ne znam kad će, možda će biti lijek, možda ga već ima, pa treba da se prijavi samo neki od ovih. Ali vi ste isto pokazali, profesor Kejdes, na vašem onoj šemi, koliko je zakomplikovana cijela priča. Nešto jednostavnije, a to je Glivek i to je rešeno. To je sigurno bila velika nada. Da, bila velika nada da će se i tu nešto desiti slično, ali izgleda mnogo jednostavniji princip metabolizmu koji se događa kod iste. Tako, mogo je biti kao običan model. Je istina. I Glivekove studije su nekoliko puta modificirane i tako dalje. Danas smatra se da je imunoterapija, znači pred 20 godina se smatralo da će imunoterapija jako puno uspjeti, pa je nažalost nije. A sad je ponovni boom imunoterapije i sad zapravo vidjet ćemo i budućnosti dokazati, vani se već koristi puno više lijekova, ali ono što je naročito važno, dijagnoza. I moje milenije, i hematemezu, bio je na putu za Albaniju, šofer, jedva su da doveli, on je ležao u bolnici, dobio 4 transfuzije krvi pušten kući, ništa. Onda je on opet vozio kamion, prokrvario za 3-4 mjeseca, urađena mu endoskopija, nađena ulceracija na kardiji, gdje ima benigna na kardiji, a drugi put krvari. Nije uzeta biopsija, dobio transfuzije, dobio ovo i pojavio se kod mene prije. Treći put se neko sjetio da mu uradi biopsiju, to prošlo već skoro 40 godina, i onda je došao Beograd kod mene da vidite koliki je to tumor. Ajmo mi malo da vidimo gdje smo mi tu. Zašto mu prvi put? Što bi treba, nije urađena nikakva metoda? U tom gradu ima endoskopija i državna i privatna svakako, sve znam, a neću da otkrivam. Zašto mu drugi put urađeno kad je prokrvario nije uzeta biopsija, nego je svačan koliko gdje ima, cukarija, mogu se to tamo i može knjigama ima. Tamo, oko kardije je sve mrka kapa. I tek se nekoliko mjeseci treći put kada je prokrvario. Pa slušajte, godin dana vidite kad vi znamo kako raste tumor. Možda je bio tada je izlečen. Eto, to je meni veliki. Meni je žao tog čovjeka koji je zbog aljkavosti nečije vjerovatno sa lošom prognozom, ali ja sam bio na, kako spominjem to ja, ali moram to da kažem, 85. godine na postdiplomskom studiju u Zagrebu, svaki dan od 4 popodne do 15 do 8, neki